سیاره هستن همه خیلی گذشتگی. یا اصلا آتش پرست بودن؟ اصلا اینها آتش رو هم مقدس میدونستن، لیکن آنها خداشون افتاد میتریزم مهر پرست بودن، افتاد پرست. برای اینکه اینها که با زمینداری و با همین کارها مشغول بودن، برای دانستنی میدونستن الکی کی بهار میشود، کی تابستان، کی از سوی تیرمو زمستان میشود. از روی آن همون گردش آفتاب میدونستن، برای آفتاب رو مقدس میدونستن، هم روشنی هم گرمی هم وای هم آتش برای اینها مقدس بود. در همه خانه ها آتشکده ها، من چند نمود 4 کنجا گرد آتشکده ها داشتم. وقتی که معبد رو همون معبد رو کوفتن یافتن، همون گردی که گرد شکل به شکل آفتاب معبدشون با آفتاب طاعت عبادت میکردن، در گرد و اطرافکای همون معبد خاکستردان ها یافتن. در دون خاکستردان ها استخوان یافتن، استخوان گاو یافتن. انا همین گاو برای اینها مقدس بود، فقط روز جشن قربانی میکردن. فقط ایدو جشن به قربانی میکردن گاوا، لیکن اساسا گوشت گوسفند میخوردن. اینا گوسفند 2 ساله 3 ساله 1 ساله برچه میخوردن. که از اون از چی فهمیدیم ما وقتی که کوفتکوها گذاشتن در کنجکای خانه غرمی استخوان‌های گوسفند غرم پر یافتن که برای انیق کردن که اینها برای همون خاکستری که در یک کنجک میموندن، در یک کنجک جمع میکردن، در یک اونجا خاکستر نیست، برای اینها هم خاکستر هم مقدس بوده است که خاکستر هر جا نمیبردن. من تا حال همین چیز و مردم ما موندگی خاکستر تگی پا نپرد او بول است میگن، او بول است. خاکستر یک کنجا رو برده ریست میگن که نه در همین کودکی هم همین بچگی ما اوچه میگفتن که خاکستر تگی پا نپرد تا با یک بجا برو ریست میگفتن. همین خیلی روایت از انا همین ها ممکن همین چیزا از همین ها مونده باشن. اصلا شیارشون چی بود؟ شعارشون چی باشد؟ شعار انا همون چی میگن؟ طاعت و عبادت به خدا، پرستش خدا، پرستش انا همون رمزی که از رمزی وای دارن که صلیب، رمزی صلیب دارن اینها. این رمزشون هم بسیار رمزی مقدس است که دید انا رمزی صلیب، رمزی آفتاب یا که گرمی آتش از همین ها به آریایی ها گذشته رفت. اینو سرچشمه هستند، اینو سرچشمه هستند که همون دین زردشتی از همین ها گرفت. دین زردشتی بهود از خودش مثال به رشد یافته این قدر بلند نمیشه بود که این مردم ما همین چیز مقدس داشتن. مردم ما در اولاد به اولاد همین چیز گذراندن. چخیلی که حاضرم خانه با اگر چراغ نباشد گرمی نباشد ما چخیل میکنیم. نه در همون دورهای قدیم ترین همین چیز از آدم دست به دست خیلی اولاد به اولاد گذشته رفت. بعد آمد به آریایی ها و آمد به زردشتی ها. زمین آفتاب مثلا گرمی مقدس است و آریایی ها مقدس. اگر درست چقدر فکر کنیم این خیلی درست است. زمین مقدس است. زمین اینها من ببینید چه خیلی که در شکم الکو ببینید دانوگی بر وجدادای ما که چه خیلی که به شکم مادر میستد امبریون این خیلی گل میکرده. میگفتن که در اون دنیا باز مثلا بیدار میشود، در اون دنیا با زندگی میکنند. هنچه خیلی که مدنیت ببینید یک طرف. بعضی مدنیت های هست که زن ها یک طرف گور میکنند، مرد یک طرف گور میکنند، لیکن در سراسر یک طرف گور میکنند. چه خیلی که به شکل مقدار من خیلی میستد، همین گونه یعنی گوری چوب میکردن. این عرف و عادت ها تا من زردشت دوره زردشت وقتی که زمین رو مقدس دانستن در زمین گور نمیکردن. استخوان به تازه کردن، استخواندان و اسوری ها با مثلا نگاه می‌داشتن. هر یک اولاد اسوری های خودش داشت، فروردیک های خودش داشت که اولاد به اولاد استخوان جمع میکردن، چون که زمین مقدس میدونستن در زمین گور نمیکردن. اگه فرقیت اونه که زمین به گور میکردن اینها، زردشتی ها در زمین گور نمیکردن. آب و خاک و هوای مقدس که میدونستن در زمین گور نمیکردن. بعد عرف و عادت ها البته سال به سال که جمعیت که ترقی میکنه عرف و عادت های رشد مییابد، دیگر خیلی میشود، هر خیلی پنج تا رفتن میگیرن. این عرف و عادت هایی که در قدیم علیه بود چیزی اساسیش ما گرفتیم، چیزی اساسی گرفتن که وقتی که در کار نیست ولی در خاطره ها فراموش شده رفت. میگه چیز اساسیش در زردشت یک عبارت گفتار نیک، رفتار نیک، پیدار نیک با فکرش می با فکر من که همین رفتار نیک، پیندار نیک، گفتار نیک در همین دوره زمان خاص است.
дар ҳама даври замон хо мо дар даврони ҳозира зиндагӣ кунем хо дар даврони қадимтарӣ бошад гаргардем ки ҳамин чиз муқаддас бояд бошад муқаддас рафтори нек гуфтори нек пиндори нек ана ҳамин се чиз агар инсон ҳамин чизро дошта бошад ва инсоне аст инсони комил инсоне ки инсони бошарaf инсони боҳаё инсони ватандӯст инсони сулҳпарвар мешавад вақте ки ана ҳамин се чиз аст агар набошад агар яктеш набошад мо инсони комил гуфта наметавонем аз нуқтаи назари ман хай зардуштӣ дине ҳаст ки дини аҷдодои мо аст мо бояд ин ҳам муқаддас кунем ин ҳам хонем омӯзем чунки ана ҳамон гуфторе ки ҳаст рафтори нек пиндори нек дар қуръони шарифам як ба маънои дигар хел гуфтааст такмил додааст дига хел кардааст ин аз ҳамон чизо сарчашма гирифтаги ин чизо агар ҳамон чизо намебуд имрӯз мумкин ки қуръон бо дига хел мешуд қуръон аз ҳисоби ҳамин қуръон вазеъ шуд аз ҳисоби ҳамин гуфторҳо рафторҳо аз ҳамин дине ки мо маданияте ки мо доштем дар давраи қадиму омад ҳамин чизҳо рушд кард мисол ба ёки васеъ шуд дигар хел шуд мо ҳеҷ вақт намегӯем ки мисол китоби авесто барои мо лозим нест барои мо лозим аст ё намегӯем ки масалан дигар инҷил ҳасту дигар чизо ҳаст гӯем ки не лозим нест унҷо гӯем тарбиявӣ ҳаст ҳар як мисол дин ҳар як худопарастӣ ҳар як чиз дар дохилаш ваи тарбиявӣ ҳам дорад мегӯем ки назди худо ба ҳама баробар дар давру замон дар назди худо ҳама баробар аст дар ҳамин давраи замони мана саразмиҳоям ҳамин чиз аст офтоб барои ҳамаи ҳамин инҳо баробар буд он рӯз назди мо вай омадан ҷӯрабек муродов омадан гуфтан ки барои чӣ гуфтан вай инҷа ба мисол ман гуфтам ҳамин як одам омад гуфт ки чӯба инҷа ба ханҷар нест камон нест чиз нест ман гуфтам ки давраи саразмиҳо зиндагӣ кардан ҷанг набуд инҷаҳо ба ягон ҷо ба ҷанг набуд ягон муҳориба забткориҳо бошад набуд барои мино барои чӣ созанд ханҷар барои чӣ созанд камону ханҷар барои инҷа ба нест камон ҳаст мисол хел тир ки шикор мекуна ҳаст лекин нест ман гуфтам мо аз қадимулайём мардуми мо сулҳпарвар ҳастанд сулҳдӯст ҳастанд бе ягон чиз бе ягон нозукӣ инҳо бе ягон чиз онҳо мисол бо ягон чо вай намекунанд хай бо сиёсати хиратмандонаи мана ҷаноби олӣ ки он каса мо мегӯем ки асосгузори сулҳу ваҳдат мегӯем албатта он кас сулҳпарвар ҳастанд яъне ино мо ба ҳама вақт насиҳат мекунем ки сулҳпарвар бошем ин дар хуни тоҷико ҳаст сулҳпарвар будан ё ки сулҳдӯст будан ҳамин чиз дӯст будан дар хуни мо тоҷикон аз ҳамин саразмиҳо сар карда ҳаст воқеъ худоҳофиз ман гулчеҳра нозирова корманди осорхонаи панҷакенти қадим мебошам инҷо бисёр одамое ки зиндагӣ мекарданд зардуштиҳо буданд чӣ буданд индуизмо буданд ва як нишонаи зардуштӣ инҷо ҳаст ки ман инҷо устухондон мегӯям онҳо дар вақташ мурдаҳои худро дар замин гӯрда мекарданд барои он ки онҳо заминро бисёр муқаддас медонистанд онҳо вақте ки як одамашро мурд дар як ҷои асосӣ мегузоштанду вақте ки паррандаҳо гӯшту пӯсти ӯро хӯрданд онҳо фақат устухонашро ҷамъ карда дар ин устухонҳо мегузоштанд ки ин аз қабристони ҳамин панҷакенти қадима одамҳо шохта шудааст ино зардуштиҳо буданд дар он панҷакенти қадим оз бисёр хонаҳо ёфта гирд ки дар хонаҳо маъбадҳо ҳастанд ҳамин сол ҳам кофтанд дар он ҷо як маъбади дигар ёфтанд бо маъбадҳои калон ёфт шудагӣ ҳастанд